SKTV Group Nokcheri. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. How kiba October gi tang kuntra asi Manipur gi leiriba tongan furup singi manungda yam maruiba furuba moiriba liang mai furup ki yamna maruiba kumhai ama kha habatare hui chagangi si numit se thokpani aduga masi state lenga kisu oina restricted holiday do lathokpa adumlama festival ama khana hatar hariba festival si handak jahi ko ina senapati ki mairen maida pangthokpa masi pangthokpa state level da pangthokadabani aduna state ki chief minister amadi cabinet minister mayama mahariba function asida yaunubgi damakta lakadabani adubu lakadaba waling aisida committee on tribals unity COTU gi maikidagi video release ama thorok phar hariba video asida chief minister na Kangpukpi district si Pauraga senapati da mairen maida hariba function asi chagangi gi festival si yaw bachat patargadi madu trespass to botokani manamaduna makoina president appeal tawi president na state government da especially chief minister da advised of you not to go to senapati via Kangpukpi district and adu chatpudusu chumnagi chatpa haidi trespass to wa permission yawdana chatpudu chattanaba haibiu wafama pongdoki karigumba lakpa targadi madu thokpa apapatta bahatar untoward incidents thokpa yai si Mr. lak targadi untoward incident thokpa yai gan mokhan dum predict tok jai tare and untoward incidents mayam tholok targadi madugi responsibility punamak state lenga particularly chief minister na pugadabani habigi wafum si president appeal tawi aruga maduna marum eraga ko lenga ki chief minister di already koi Arunachal Pradesh ta thoram leban marum erga chakre aduga lenga ki minister mayam chakada budu satpa kudak tak chatpagi program handoki baduga minister amani disar khibagi paw dilere habatar du maruina numitsida hairiba Kangpukpi district amadi senapati district hairi mafam sida du tonga ba district singda khundari ba ko liang mai furup ki oina hairiba festival asi yamna haraute yamna pangthok jagada budu tholei ba COTU gi statement habatar media statement sina maram oiraga aduga laiba development maram oiraga numisida festival ningthina haidi peacefully wakan se leitana festival je pangthok pangamhan gi da ba du makhal gi statement ama oi aduga loina na masina maram oiraga festive tholaiba press statement asina COTU gi masina kari hai matamda hairiba cultural right hai liangmai kanglup ki cultural right to the only offense tobukhak natana insult tobukhak natana masina kuigi hairiba miyam singa sigi punsi amadi land amadi resources mayam dasu masina kai habatare threat amakak su pi habagi wapum sipongdori and on the basis of all these reasons and other reasons liangmai naga council manipur na ngarang si Levase ki President Draupadi Murmu da koi memorandum ama thajali hariba memorandum asida COTU gi asugum laba thawong asi na maram oiraga makoi gi mathakta akanba action lawiu maruena koi gi Unlawful Activities Prevention Act ke makhada makoi se unlawful organization oina lathokpriyo haibagi request tawkhibelere aduna live of the kari ga namak liangmi naga council na high river demand action against the COTU si hairi bno haibagi wangsini matang sida khana ne ga si SKTV ge studio lengsin da lewir si han makta da Manipur Human Rights Commission gi hanegi acting chairperson senior advocate KHAIDEM Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, International Peace and Social Advancement IPSA Manipur gi working president and also Kokomegi vice president, Kokomegi spokesperson, KHURAIJAM ATHOUBA Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Liangmai social activist DIPHIU PRINMAI ni DIPHIU Sutram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan bazai DIPHIU dagi open tau jage DIPHIU Liangmai naga council da koi president da memorandum pire hariba memorandum se ki copy su state ki governor da su chale chief minister da su chale aduga koi gi DJP Rajab Singh da su hariba copy am se chali habitare aduna sida phongdo iba pen da mayam haitare Liangmai furup na numitu da Paukiba humiliation, Nimitu Paukiba mental disturbances, psychological disturbances, Nimitu Paukiba, Aduga Gamgify daga Kahatare Kugi protest Katorpa, protest to the events, the militants yaw have a crowd and militants animal Palhabtare. Suma Mayams number Mayamse freely in Miss Harautam, Panto Pantopangaman Gide, don't hire Mayamsing as in a Maramuraga, even Chimis Ramana. Magi lamgi district ama powers of matam maduba trespass kind of wahiga season arpa suma mayam sina maram merga unlawful activity unlawful organization ama lautu piyo hai na request ori habitare masi karai phauba activist amoina and also liang mai pro kimio amoina masi karai phauba yabiningi na karai phauba yaning ba yang to kamai thambi ya. Thank you SKTV ahan ba makta da asugumba platform I think this is the first time liang mai gi
problem issue thokpagi discussion tobus I think this is the first time mamang lo so koi date 30 se dum tokjagre adu dadi koi liang mai gi representation yogi de adu yam thagachari SKTV su and then I gi masigo uzaras ki pokhum da IP dring haida han bamak da liang mai gi maram da amasung jagangi festival gi matang da ai briefly piram ge right liang mai se yam peace loving people ne awai khatnaba amaga problem create tobuse taram khiwai liang mai na sumaina tawkhre state da sumaina yam thina tawbikre tam thina tawbikre haibigi kyam taram mai hojik phod aduna koi se yamna peace loving people ne haibda hanba makta ai haininge ani shubada jagangi what is jagangi festival jagangi festival se it is a most and it is the biggest festival of liang mai and then it is festival significant akoi gi indigenous people oibagi yamna important oiba significant oiba se post harvest festival adugi kind of celebration adugi makha chatharaga akoi gi tribe sing celebrate obase it is mainly in October we call it Chagahu masigi festival se primarily observed in the northeastern Indian states mainly this year akoi celebrate obase celebrated in different parts of the states mainly Manipur amasung Nagaland as well as liang mai sing taba mafam khuding da akoi celebrate se ma na leiba jaga mafam khuding da se masigi festival se pangtho e aduga I want to add that this is a festival of sanctification purification yes and then reconciliation of society especially the waters okay akoi gi thaini ipai pugi matam da water singbo masigi tawgi amasung a blessing thanksgiving communities ki unity amasung masigi akoi gi it aims to reinforce cultural heritage and identity amasung ai toning bas se masigi festival matam da akoi gi traditional dance music rituals storytelling amasung determination of individual luck through omens as indicated by effigy known as Peng Fenbo. Haina effigy that is known as a Peng Fenbo or Peng Kebbo. Haina chumaina akoi lengbai gi da taurame. It is rather a festival of seeking blessing from the Apauchara Wang or Tingwang, the supreme god of the tribe. Sumaina hoi gi yamna important oiba, deep-rooted oiba, yamna significant oiba chahi ge annually sumane celebrate tawbada akoina ngairaga masigi festival se lakadore haina wakanda haraubado right myamna chauna bafam kuding the celebration se sumaina tawningai tawbase this year se akoi monthly Kangpupi Sanapati amasung Imphal West irada Imphal East irada Valley da taba Imphal Valley da taba kai se kakhalaga Marenmai village aiba khun Sanapati district makha da labor khun si da akoi festival tawge haina sumai sin bani chauna sille tabu madugi program da akoi na kawbase chief minister on chief minister kawe akoi gi honorable Sapam Ranjan kawe Khasim Basum kawe adu kumosa adu akoi gi atop top dignitaries VIPs miam sumai kawe tabu madugi numit se mentally I want to masigi at a glance adugi timeline do muk haininge hai bese kamaina haining bra haidedi akoi gi 30 October da festival se sumaina matam se lepke lepagi matung in akoi se preparation tawba yaba loina mak se tawba loi kraba matung da 29 October evening da KHURAIJAM na cherol ma thadurok pa cherol na mem panic ohen kare do evening de ge hauna 30 da akoi adu numit faudi react tawde but 30 de se akoi program se chatna ba haina thousands of crowd lengmai sing se Imphal Valley de su kabal lei som Kangladong be area da mafam tongan de lakpa matam da mainly gamge fa area da se moi protest chawlo leirame chawna protest chawlo leirame akoi gi festival da akoi na harauraga lakpa se nupi angang adu uraga wakan de pen da psychological trauma ama phawraga sumaina lalaga festival da yoki base madudi gi hauram ne ayuk te gi and then so many tawringai da program se khudakta akoi gi honorable minister sing se lakadore hena CM budi laknaba tawba matam da
program athuba leibigi amada Arunachal Pradesh sakre yes adubu minister sing se lagdaw rehna program se sile chopper da chatna ba tawre khudak ta amuk masom da situation create tawbi matungina minister akoi sapam rejan sing cancel tawre khudak ta he is on the way chopper da chatna ba se but khudak ta sumaina problem la ko di law and order situation problem la ko di cancel tawre aduda akoi lengmai sing su program da se akoi gi ningthong da akoi gi okhan pendre adugi on that very program tawring ai da lengmai naga council na akoi na condemnation statement ama akan ma tholak pane mem ubiram ngem du gi statement do yes as well as adugi matung da 31st da united naga council na su masigi yaning da ba united naga council na su akan ba statement ma thokhibe adu matung da lengmai sing na tawriba thodo lengmai sing ba sumana thina tamthina tawriba mayam se akoi se sum ngai bene yarga di kotu sing na su masidi lale ko sumana tawkhi bisidi on humanity ground mas moi chu christian ne whereas moi chu tribal ne mokoina akoi bu sumana tawkhi bu psychological trauma pi khiba problem create tawkhi ba ting thi nungai na mogi religious oibagi festival su ne as well as the cultural heritage identity gi yamna chawra ba akoi gi festival ama se sumana mi khrana mislead tawra ga mi khrana kotu group khrana moina myam gi mandate chu oira moi khalle kotu haibisi de koi just after third me ta bwane kana no haibisi koi yam kan leadership su kana no khang banete but bahap ta de sing sumai tawbani haina akhang ahi sing na bahap ta ba leader sing no sumai na tawri haina koi sing ai jabani but unfortunately medu kumba repta pirakte aduna lengmai naga council se is one of the biggest apex body of Lengmai tribe. Makoina thokiba statement say unlawful activities lawthok bio haina tawbise yamaram chai yam chumme haibise ahaki site so mu haitning okay pi giba akoi fear psychosis ha ta nimitu da commuter singna maruina tonga hedi kangpopi senapati Imphal west gi sumaya mama thorom si kui marenmai village senapati tana chatpagi lambi sida already gamgi fai sida protest toromba adu chari bechesus pali protest toromba matamda not only last crowd khatna militant elements su madu da thengnai habi ofum se pali habtara duna madun maram warga chali missing sitagi ayuk tagi dum hawraga hata chatok jin tawgisa dum nungai taban phawba aduga tang kun ga mapan da already haiba press release natraga media release thorpana maram waraga even silly ba du saru yagadri ba purup ki music asida already nungnang ba nungai ta ba charang na ba phahon gi ba tare aduna sumba mayam sun mar moiraga cultural right ta directly attack to ba natra directly affront to ba insult to ba du mamakali mom oi gi abi waham duni aduga even chief minister natraga lenga ki minister phawba lake torom phawba da law and order gi situation lakadore therefore chat pase cancel to roji na charki de habtare adu targadi sumba mayam sin mar moiraga masai gi unlawful organization ama khangni COTU se keno mana makhata na akoina to gibudo dunia dane sengdor pagi rum chu ngai bani kem torok tre haibani adu targadi makoi si lauthopiu habi maram chai habi hum lai aduna ai ojamani dala sang ojamani kamai thambi laiba development sit hoi hojike haibi bedugi matungina unlawful organization ni haidana hojiki COTU se committee of tribal unity based on Kangpokpi. Right. Asomdana Chochanpodana ITLF and Lere. Adana Masigi, Matan Karigano, unlawful activities, like to Hibis unlawful activities, the law, the Kari Hari, Saurak Mami and Bamasangi. Right. Mana, Aine Adabatavok Hibisida, Kogi, Lon de Kara. Ichamchamna aine yada ba ni hanalo to haibe dudan ko haibe ya chomda di mari to eba aine yada ba chi chamchamna illegal ek amta bo se aine yade yad mi mapun mache horan ba mi puru ba halo ba tupu ba machine illegal activities adike de unlawful activities haibe sina leipak thugaina begi machet yawba ko apun megi shakti thugaina ba unity and integrity of India da singna ba adugi saruk amabu lawthokna ba plan policy tawraga nomai pairaga tawba paidana tawbisu chamcham da chu magi unlawful activities da magi section 2M da O da definition da yawripse unlawful activities prevention act 1957 da aduna makal hom mari India gi apun bagi saktam da thugaina bo na ba aduga India gi territory amagi machet tahna bo na ba aduga activities maya mama tauba asi puna makache session tona bo na ba sit tona bo na ba ache
masida activities tawriba mayam che unlawful activities ni sai gona khangmin na re illegal activity na chumne ge mehal me pun ma po che horan ba lo no other ge adu da tawba asin illegal activities unlawful haibe sina india bu singna ba aduga pun me saktam singna ba loina na koi to khaina tar ni haibi ge wakalon adu khakta sunate to khaina ta ni haidraga chu adu mathom rom khang da ba tawri ba sing chu oi adu degi amu helak pa duna terrorist ai bung lakadri ba terrorist sina amukka to strike terror in the minds of the people miyam gi pungning wakal da chumne gi ki banata ba tak tak nik pa hektar meter on tadi adu gum tak nik pa hektar mi khangbu ma eta dang eta bom thajin bom apon khangda ba purpose ma leiraga chu leitaraga chu act of terrorism main to budo adu leiba adege mari chu badana jati ema tumna bahana na ba turenda hu thada ba adu degi mai kaktat pa praman buko adu hoji tawi to de hair nate adu ma community amu tumna ba amu tamna ba ngam damna amani mi kangbu ma community ga ma gene le hakta no pe angang wala so hat ken to riba adu ma ektorna genocide na ba right aduna genocide to bra to dabra haibaduna amu oire right anu hoji ki liang mai naga council na lam pen da ba amma to ri chumi le pa ka chi gi minister Chief Minister do Maite no BI Pangal no BI Naga no BI Kuki no BI Mahamun so Oigreko except Kuki Natana Pangal gi Oigre Runaga gi Oigre Maite gi Mahamum Oid Adu Maite gi Naga gi Kuki gi Adu gi Chief Minister Natiaba whole Manipur gi Chief Minister Naba Adu ne hande ki to wodu da ha Maite ML Naga ML Kuki ML ga de ko di tu kau kau chung yaba Adu main khaido ba adu di speaker ga je mete speaker haidu libro haibi gi film da leba adu khaibum chu thokte ba manipur mla a section of mla is haroko bjp party gi ko bune ko pala hai oba even constituency maming pan ba yai pon pan ya kangpupi gi mla haibi obal gi mla hoi ching di gi kar ko hairo na right hairo adu ko hairo adu babu na te ba adu tawdre adu na sigi mathong mun khang da port sida adu chief minister loina na ma ge council of minister sai ke na una hai gre mayam do ko function moi ge apex body na ko jabal leng mai community gi yam chau jaba mane ko right mi yam ga yam moi ra moi ge community du ge di yam thwa yau na to jaba khoi lui ngai ni ga na tai tai na su to ri na ko ai ko ge so cha ko ba me te gi to ri ko mayam kon chin na ba ado mai na mai te gi to da mayam yawi ado na ga ge to da mayam yawi hana ku ki ka khan na dring da ku to da lo yawi mayam lo yawi Yellow to with the Yawi, Bangal with the Yawi. I don't mind to do that. Chief guest or Binaba, guest or Binaba, all invited Binaba, Yawi, you. Haina Haiba say, Quay Marcel, Mutu in Labanina, Agile package minister to the Martin Habun talked to that. I don't know poo. White minister, Mariton and the top of Malaysian Haide. I don't mind Mochin Bat, the Tragal Horiba. Sahari by health minister to cabinet minister Mayam. Koi atop jati te belong to bara to dabra loan magse. Irrespective of caste and creed. Asi to masida COTU gi declaration ama. Laupum che talked about ain kaina. Chief minister akoi gi jaga power ka chat pe yaroi. Trespass to be yaru bahine. Atop country amagi type. Country amagi type ta. Asida kanna budi haiba tagadra kanna de hairaroi adugi port do not only that yang mai na claim to riba che minister thingma khaptan na te ba COTU na to ribse mamang da na ohum phai na tha khargi mamang da tha boyam phadri male adu ohum pharaga ma tha do le ani do rancham toraga rancham mai je basa pi ba ngaktan na te adu toraga koi ge kuki gi adu ma prisoner mayam tha do rakadabni adu prisoner mayam da hana ko na tha do kala tha sukte haibiduna amani ko adu numitu da ka tha do da phare para du sinare anu COTU gi spokesman man english ta nga dana akoi na pam madu phangamni na police station na masu to bi adu tawrani hairabni na koi tha dok chare right ka aidana tawri badu act of unlawful de adu da na te terrorism ek yawramani ne terrorism ek yawramani adu wa ahan banina Unlawful Activities Prevention Act ki makada Section 3 ki makada outdoor organization ne na lautok pa chumne ba adu de ki handle aga di Section 35 ta terrorist act aina koi ki Manipur ki valley ki base haitare
PLA Unilever Pre-Park KCP Mama Autoise Masi Unlawful Legi May Hangalatana Schedule 1 da list of terrorists and Habisi the Yakala Amanabako. Terrorist organization. And listen, I am the Moyari Sanagi Banana. Okay. Hire Aduna Yang Menaga Council Toriba Ase Mohibu Mohi organization to the Sogot Pegi Wanataba Moina Pami Betimando. COTU gi hana to give past activities, criminal activities to give unlawful activities to give ma'am the younger terrorist organization adum natrabu hobuta unlawful organization di okay tokpam toi okay we endorse being a senior citizen okay liang mena council na president request to bahtar government of India na masi consider to view high report organization si unlawful organization UAP ke section 3 की मखादा लाउथोपियो हैबगी रिक्वेस्ट नि रिक्वेस्ट की मनुंग चन्ना तोंगा तोंगा फम बैकग्राउंड सु थम्मी कोई बैकग्राउंड ऑफ द लियांग में कम्युनिटी से करम कम्युनिटी नो अदुगा नुमिसिदा कोई कोटू ना करी करी लाउथोखिबा ट्रेस पास की वापम न चिंगबा मदुसु पल्ली अदुगा डिसरप्शन कमायने तोगी चागांगे फेस्टिवल्स की नुमिसिदा कमायना डिसरप्ट तोखी मखोयना गमगी फायदा कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की कांगपुपी फायदा डेमोन्स्ट्रेशन तोबा डेमोन्स्ट्रेशन अदुदा दिस प्रोटेस्ट व्हिच इन्वॉल्व्ड large crowds and militant elements was aimed directly at disrupting the Liangmai community's celebration of Chagangi festival. Sibu disrupt taunugi damakta adu mamongi demonstration tawuni maduda militants ki element pawu ya we have you often chingba aduga chief minister amara chief minister do koi any person amok obi maite obi naga obi maiti pangal obi kuki obi any obi mangna lamama power cham matam da madubu magi state to chase matam da tres pass tawuni have atop territory ama da permission yaudana chatpani have you wafum laktar gadi madu lebak thugai ba lebak already thugai rege lere lebak is already pieced out aduga hariba area se sang bu yaro have you wafum aduna lebak thugai bagi charge am da idum lere aduna ujana sai thamiki ba section 3 da dum adam maram chab dum numitugi magi announcement dum yaujare ha tara duga hojik chiri da palai ba disruption tawna bo honai habagi charge am hairi ha tara duna athob laksan ngi si numitu da even gamgify numitu khoi October 30 की डिस्कशन अथोब सुन यौबी की है तारे ट्रेस पास को वही सीजन रखपा याम अहेन बो हम थांग पा दु होजिकती गमगीफाई की प्रोटेस्ट को चुमनगी मिसम खत की प्रोटेस्ट और बिनिंगु बनी अदु होजिकती अतोप मिलिटेंट एलिमेंट जावे हैवी हम फावबा एलएनसी न फंगदोरे अदना हुजि तालिब डिमांड सी अदुम मरम चार एन यंगे प्रकरण तो नमितु की डिस्कशन से तुम मोर और लेस कोई यूएपी मखादा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन लखुम थु एन दिन हाइदी हाना किबनि कमाय थमिबे कोई लियांगमई नागा काउंसिल ना लौरेबा मोगी स्टेप्स है दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेप्स राइट अदुग इट हैज टू बी फॉलो अप मसी चुमनगी सिंबॉलिक कहता प्रोटेस्ट होना और डिसकंटेनमेंट होना एक्सप्रेस तो की ने खलग रेगुलेशन बनतबा इट हैज टू बी फॉलो अप एंड ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी मेड टेकन बाय द रिलेवेंट अथॉरिटी अदन मदुगी एक्शन दु स्टेट ना लोहन बसिंग यामरु ओय मदु लोक द तारगदी मसिदा मोइना मुकसु कंप्लेसेंट ओइना लेथोखराबा अदु तारगदी स्टेट इज आल्सो रेस्पोंसिबल फॉर दिस सिचुएशन हैबसे अकोइ मियामना स्टेट द फिक्स तौता बने सिमा नंबर 1 दा अदुना आई लियांगमई नागा काउंसिल ना तौरे सिददी का हेना कोइना अहेन बाहायनिंग आइसु लेते बिकॉज़ दे हैव deliberately yam phajana in details da yam phajana explain tore ko so there is no point of koi further mesida koi argue tong noi maram kain phangde sima leigre akoi na jing nain da do sidi COTU ne COTU do ai imtang haijage ba right COTU by the name itself is most deceiving. Madam, the Committee on Tribal Unity Hairaga, one of the most significant tribal gi, one of the most important festival to the disrupt to ge khali bo kok to where is their unity? Right. Kamaina karai degi tribal unity no ba. And they are most deceiving organization. Adu mathakta Committee on Tribal Unity na haire. Liangmai yaubra. COTU gi member oibra. Tangkhul yaubra, Mao yaubra, Maram yaubra, Thangal yaubra. Aside le minen kana yauge. Nobody is there. They are bunch of refugee oriented koi refugee dagi no torokpa evolved immigrant ngaktani majority of them adu makhui si armed group sing na endorsed oroga generate semakpa group ne aduna armed group na generate oroga terrorist organization na generate oroga semakpa group oibani na adugi ngangthorpa adugi attitude ne reflect ore do mogi language ta yes state ki chief minister the trespass to we are ka hegalai si akoina hande haye na Shung Bazaga sing moina we call it cookie occupied territories. Hoi hanade haide no ko. Immigrant occupied territories ne. Koi dum haide. Sabsana masan proof tau jare have. Sam proof tau ne. That is the attitude to moina expressed already do. Machin dagi tholak khrabane hai tare. An masi koi na irai line lobu ya de.
tashengna moina tribal unity ki semba organization hai taragadi one of the Yes. moigi brethren tribal group amagi aduk chawba festival am tomutum they should be rather participating in that. Right. After all, they have been Living together side by they have side. been there as a neighbor for at least to several decades. Adu tadi moi tom thok tro ana moi maming si dagi dum hawe hai tare maming si na ma thonjan ba thabang na Contradict to. contradict to thabang atausan ba hai tare na sima lere atopa mana makhoi gi sigi attitude se akoina sum yeng matamda KOTU khata nate KOTU gi issue sigi mathakta moigi hanagi world cookie jo intellectual council issue already state ki side gi FIR Yes. moida already FIR impose toroga leihrabani Mamang Saigi, October Kuntra, the cabinet decision Lorga, Union Home Ministry. pursuit of Unlawful organization, already high leigre ITLF issue already adu bagi samana sanction am moisu leihrabani Right. aduna high sigi group me am se they don't represent the civilian population. They are not civil society organizations. They are the mouthpiece and front runner of Chinkuki narco terrorist groups. Aduna mogi objective, purpose and agenda say it's not people oriented. It's not ethnic communities oriented. Makoi gidi separatist agenda do the oriented oiraga, narco terrorism the oriented oiraga, adu the based oraga tobupor ngataneba. And sigi potsi state na hujikti yamuna kangaga makoi gi mathakta makoi gi matang da report compile taroga shema dongna. So that it can also be go to the court of law. Law gi court to so koi changaga si potsi in be ananaba. But the politicians in a decision law yakta matang moigi vested interest moigi other agenda yaw kan sometimes moi thawena tawhunba man port khar dum khoi dum uieba certain proxy gi attitude khar dum yaw dum uieba ko aduna si posi la kan dadi law court ta injan be yana na binauta akhoi gi state ki side gi sumasi compile report ama moina tawrakhiba activities me moina ngangtokhiba saktokhiba hard evidence lekhiba chimyam si tawraga report am legedamne sima lere atopa mana Howji koi kange makoi gi overwhelming existence akoi gi lamsida Right. sigi pochi indigenous peoples in the detrimental way they are now parasitic makoi leibasina akoi the problem yam lere so je akoi DIPHU gi mogi original kun ojari konsa khul se yengbio konsa khul is now surrounded by 8 cookie villages 8 natra more than 8 cookie villages hanadi ahambagi konsa khul changbagi gate leriba kun kuki kun nama lady se si konsa khul dagi ningdau chief dagi ayaba lawraga leijagi leigiba hojingna madudagi moigi gai chana ba yadraba outdated or moigi len loduna village after village tawroka da mamangda conflict thoki matamda commotion namak language ga tongna matamda lambi thinan da khota migi original settler do adu life and security threat la aduna aina khanjabada Ashok Changna, more than a millennia, natra. Right. Ako miyam leminaraysa. Indigenous community miyam na Manipur da himinaraysi millennia rom daneba. Ngasi pobuda community magi festival, community magi traditional ritual ceremonies lakmatam da kana disturb to kan late record late. Mitay na tangkol da disturb to bagi wadi late, language to late, kabuy to le kanam late. Everyone is, taking part and celebrating together, being, coexisting communities. Since millennia, ngasing rangi bari nate. Adubu high riba sigi ekogi refugee dagi evolve to immigrant groups sing china. Mafam da moina dominate option ki badagi they have started disrupting to so many things. Ana high riba pochi ekogi state ki indagi constitution ki meeting dagi so. Refugee when immigrant when changa settle to kiba kanguda schedule tribe ki status bisal laga Right. Makoi da privilege me am bisal moi da protected bisal ise si ki law ko challenge to ya ro because they have proved themselves akoi masi si deserve to de mo misana prove to si da moi allegiance utte state si da allegiance utte state si ki karo da moi leite ngasi moi gi godfather state ne hai Mizoram gi chief minister na thamgri wa fam duna ta ise kaino Right. And the deceiving attitude say, they are deceiving the Mizo Accord, natro. Mizo Accord to deceive the way that Rangasi Manga Betondo. Right. Accord Toromdragadi, it's okay, they're right.
right to self determination every indigenous community do the p ba UN na andrip na loi p ya ba demand to law ya ba but he being the chief minister produced from the particular Mizo Accord adu nupa amana muk hai ba same poto mu hana gi poto adum putharaga lai sina di Mizo Accord to mo deceive to hai natro violate to betray to mi ne adu chama na khoi som da su schedule tribe ni haijan ba lup maming ching sina tribal unity tribal adu podong thonjan ba duga tribal myam gi sentiment khang da ba triminary be tribal myam gi interest thabak to ngam da ba adu mo group sing do koina kamaina recognition pi lai do no ana masi gi poching si hanjan hanjan na tho phau da state na sum subsequently every event every incident sing si moina sum complacent oina sum ignore to ga sum leiba adumai leita raga di they are indirectly encouraging those perpetrators see whole koina whole population tainaru bi aro ba si ding sagi separatist group armed group sing duna endorse to raga thadore ba mouthpiece sing du to hon bane ba gin nam ga do ne ba pin down to go ne ba adu huji phau da chief minister da trespass to ba du have illegal wahi me ama kan ba me ama nga phau da state ki side gi legal action ama lore have gi koi da report am leitri se kai gi no ba state na masi ngangali se kai gi no ba ana hari report se masi koi we need to follow up liangmai naga council na tawre report se masi koi na su masi endorse to ba support to ba aduga makhata na legal action lo du phau bu koi thabak changjan min ba changi hadana mai tham okay adu hari ba action me am se state na कोई मैं कोई legal की term दा जमानी कोई so moto ga है नहीं अदु की मांग दा लैंगा ना जो तुम लखत पे भी आ रहा बनी हारी बा trespass होगी वापम का तोलकु मतम दुदा अदु हुजी वापु लखत है बनी but हुजिकती लियांगमई नागा काउंसिल मणिपुर ना officially formal होए ना कोई president दा था वो खंगना था ना कोई governor दा copy हो रहे chief minister दा copy हो रहे DGP मणिपुर दा copy हो रहे है बता रहे so now they must realize the situation and must act action करा दिलोखन में मतक दा है बनी अदु का हारी बा कोई memorandum asida yamna कहता है yam disturbing होई बा but hard reality अमकक पल्ले है बता hard reality से कहना मतलब दा legal and constitutional implications है ना आदि लियांगमई नागा सिंह नदी कांगपुपी district से मको की ancestral home लेनी मापा पुसिंग लमनी अदु बंगसी दी KHURAIJAM who now claim large portion of the land in the district has gained significant influence साउना ले रहे but karamna no through historical and cultural ties mayam ga punna chan nungsi chana le minar ga lakpan ta but through illegal immigration of people from Myanmar over the past several decades aduga hojikti demographic imbalance hole aduga makhoi deforestation tawba illegal timber logging u yantha lagi yong thokpa poppy cultivation tawba suma mayam sina mar moraga environment su yamna chauna hongba lahalle miyam da wale habigi wapam su sri da palli and political challenge so wam lere hari ba mafam asida Kangpokpi district si Kangpokpi ACN amzul hai da Kangpokpi assembly constituency masi su koi unreserved seat ni adu hari mafam asida kuki MLA singna adumak predominantly mai paga 1974 onwards adum laibna maram moiraga liangmai singi koi development ki benefit am ta phangdana leire hai ba wafam ani se palle hai tar hari wafam ani aduga hod liangmai naga council na chi ruba aduga even ngasi ki panel discussion se saru yaruba ki damakta कोई लियांगमई नागा काउंसिल सिंग असिदा काउंसिल अमदि लियांगमई फुरुपता हाइदि डिस्टर्बिंग ओइबा थबक पाइखला खतरा हैबगे नुनांगो जदुम फावदो बनते हैब तारे सो कमाइना थमिरिंग DIPHIU because of लियांगमई ना अचुम मखर फोंगदो बगी ngaung बगी ना कोई LNC की मायोक्ता नत्रगा लियांगमई फुरु की मायोक्ता ओइना aggressive ओर खतरा offensive ओर खतरा हैबगे नुनांग अखोइ जो फावजो हैब तारे so how do you feel what is the reality sida palli bisin matun they have gained significant influence through illegal immigration gain palli hai tar right so what is the reality achumba ngangbada koi kin ngai su leite right de akoi ishor lei ishor na achumba to hai bigi se akoi bible da su tambaga lakpa as being a proud Christian Liangmai sing na Liangmai naga council na masigi memorandum tha base 10 times more than 20 times 30 times khallaga thadurakpani even you have waited for yes KOTU's response response am talaki 30 the celebration tobani 31st akoi tha base di that 7 da tha bani yes matam pi bani akoi shu akoi laimina bani na akoi peace pame peace and harmony in the area in the region akoi se peace pame adu aina masigi jaraski question da amuk aina kra panjning base ongoing crisis ki matang da nahan akoi gi 30 gi evening da Liangmai naga council na
phong khibada ama statement ama Okay. court ama toninge simply erecting stones and invented history machine and wait lamapu we yaro heavy does not confer ownership haibigi matangda sumaina koi pankhibasu lai aduga aina panjaning basi akoi gi political challenges odaras ni ga sai panla e basigi kuki di population politics to bani 1969 da lengwai gi monthly kabru range ta tabasing se akoi 16 villages gadget villages 16 villages lai rem hojik su lai akoi hendo pa laiti yes kharadi hamlets akoi anova thokpa anova khun macha macha hamlets sing de lai tobu government ge saying ba gadget we still have 16 villages yes whereas influx of illegal immigrants masige demographic imbalance o henba ge maram oiraga akoi gi lengmai singna sumaina since 1974 adu de 1974 gi hauraga akoi lengmai sing se saitu da lay whereas kangpupi ac ani da se lengmai se ta da lay bane manti adu bu asal whole lengmai gi we akoi assembly constituency marine kangpupi saitu tamai tamanglong to ai ani gi da haininge kangpupi ga saitu gi da aina manly panding ba se masida lengmai sing na asumane 1974 de struggle to ra ko se cooking up the represent to se kano gi masi ani se akoi gi benefits phangdaba akoi lengmai na council na ngarang memorandum su tha khibne benefits se akoi development phangdaba macha macha scheme for example simple example housing scheme hairse yum saba ngamdaba thechna tharaga jingana apatpane saraga leibu yum phau akoi thagatpa matamda phangdabine yes human nature hai batare miyoibagi wakhalwanda kre haisira adu the strategically administration control to mi bureaucracy any xyz bureaucracy kangbi lakwa matamda ekda adu the majority one tabasing importance ekda pibagi dum leitubudi nate miyoibagi adu di we amadi layer importance ko tabu akoina kabru range da chauna population dum tai akoi ariba yalongai di la haurak pa mi di importance pi pham to e hani da koi khan bane tabu lambi ningthi na chatpa leite pmj soi lambi amani lai kabak sabi re chatpa yad re chatpa matam da akoi lengmai gi sum marmak da news tho ibi do mi purga adum chaina purga adum sagai sar adum pu chat pi gi do adum hojik should to ri bane it's one of the most neglected area right in Manipur as well as northeast da haibu su yai manli koi gi kongpi area da leibu sing se yes tabu masigi political challenges se akoi khun gi sunga 1969 apan khibido khunju hengate whereas cookie sing anau ba chang haina government ge record so officially phong khiba leire as well as akoi na ngasi lengmai nga council na phong ba su influx lei whereas natural growth of new villages masi leibi ge maram oiraga anau mi changa ku matam da akoi gi manipur gi history manipur gi festival manipur gi sumaina cultural heritage se asi sumaina am important oba lei ko haibse khangdabni anoba mi miam changlapna disturb torapdo ningthi nuai na koi yam phajana festival ne haina harau na celebrate tobang ngamda ba threat achauba masi akoi phangba se ngasai panbi ko I think it is the first time akoi pen de as well as masi ge anoba changbagi problem ko masi se achauba su leire adu masi government sing masi se phajani yengsin basi mathau tai hayeng Christmas amu Christian Christmas ne Christmas su akoi ningthi nungai na phajana celebrate toba ngamoidra haibigi apprehension ama achauba su project leiba hore natte hoy leye adu masi se government yam serious oina lobadi mathau tai lowdradi moina politically advantage lowre administration da leire strategic road national highway the moi leire strategic administration the leire politically moi gambling actani moi gi loina bak achau sangak tani aduna namthabse azum namtharaga leibise koi henna akoi da awabase pi dobse akoi dum ur lei aduna masi hojik leireba lengak sing na su importance lawraga akoi gi memorandum se lengmani ga council ni ibse masi yam seriously deal tobadi mathau tai haibse mo secondary mark da haining okay handaki okui october gi tang kunthra da thokiba kui chagangi festival ga mari lena lakiba development khak natana handaki matam sangna liangmai furup na hairiba area se da particularly
कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग असिदा थेंगनरिब खुदोंग चादबसिंग हाइतार मसी यामना सांगना थेंगनरगा लाकपा वाफमसिंग अदुगा मफम असिदा इलीगल इमिग्रेशन की याम चाउबा सिचुएशन में ग्राउंड रियलिटी अमा कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन ओरिबल यांगमाई फुरुपसिंग असिना मखोगी मिट ममांगदा सुंबा अनौबा न्यू villages and immigrated population mayam sang pase urak pa have tare maduna mar borga makhogi oiba political significance hena laktana ngasidi hairiba indigenous population se marginalized oiba population am oina kangpupi district le hore habgi wafam ni adana mathang sei ozada ungla chage ojamani sai khoi lenga ta sul haidi khogi chief minister de yore governor de yore dgp de su hujik ti chi se yore ha tare adubo mamang do already threatened to give chief minister the advice to you center the high center the appeal to we appeal the center to advise the state government, especially Chief Minister of Manipur and Biren Singh, not to trespass the Kuki zone dominated area, especially Kangpupi district, in order to avoid untoward incidents. Have you wafam nithangrize adu hair bhog the lengang na kemta respond to gita through actions adu hojik ti chela bani na even ngasai hajek hiba suo moto ha ga automatic action to goda to dro phaw to hojik ti masi ningthina to bu ya bagi ka hetar magi masang yam du leire tambi ber ko mai tambi hojik ti asigum ma le rabdi akoina court ki thong che nok ta wonde ba ko she okay aduna hojik ki leiri ba pod chi da president da thamasi government of india hoi to would through secretary government of india ke ga chu thaga damni adu support to we adu copy to the su yaure governor ga chief secretary ga chief minister ga dgp ga aduna bisida moina matam khara thakaya ma thama reasonable time ma yenga adu da tawrak taragadi high court of manipur da aide moga adu ki tawhlo na haibi gona te ko government of manipur na copy to moi da chu tha na khangal le masida hoji pawda reply ma response ma ta lak ta banina writ of mandamus or any other appropriate read ama jari raga akhoi gi representation se asige memorandum se asi dispose to honbiu okay government of india and the government of manipur masi to honbiu thame gi manung da tawe haibi gi report ado ko cha thagal hanbiu haibedi masi tawrani natraga tawroi haibedo yes speaking order ma tawna masi hoji yam tawnari dana ai representation thagib da dispose to honbiu ai thabak phangdaba mayam ga du tawne government na pi ne na haraga pi bi drai adu ko nangta dispose to biu adu tawri dana asigumba changma yana ba pot ama oya ba adiga ko bata du di lengmai na ga council adiga ko gi ino mo mo ga tonga na khana ga damni tv da yam chena haibo ko wajen oi heni court ki thungda changchin ba yai ani subada utai ga thobuna so hai ba ko tu da na te itlf che illegal tribal leaders forum illegal hai banate indigenous tribal leaders forum ai haning ma yangore I'm sorry okay indigenous tribal leaders forum hai ba ase asidu naga amtun yawra indigenous am de yawde moi no chadiri me indigenous am de yawdo moi no yawde ba naga ki leiri ba mayam sidi hai hane indigenous ne ko ho moi mar ta su leir me adu dai ko ne yer panate ari be da ko adu ko ge kanone ko ge proto mete ne hail me dra kuki am chu naga hai se ari ba moi kuki oidringai naga oidringai da britain na thon bi bana ba aduna adugum ba board adu da hariba particular community ama khakki ITLF sina churchan porom khaktegi amsung thangna ba kharaga adu kotu sina kangpopi khaktegi tawraga tawi aduna saina thobuna hagi domaina committee of tribal union harga tribal chibu kuki khaktaro asida dum lalabani adu degi ITLF sibu indigenous tribal sibu moiro adu magi port ama si chengna lere aduna adu da natana adu mamone to gi bethabuk puna makse ain gi yongorabdi ain yadaba natani demand gi khote gi including 10 MLAs 2 ministers tatatan hai se ain haimal ladana kire 7 BJP gi member manipur thugaini community among community bang hanna na be inchil liba asigi che aina aju utke na hanu chule hreko right asigi tawdana DGP da action local hana haibasi lokotte maje act of terrorism bu tawramna ba aduna sigumba maya mamlei chuma takta aina amtanga na koina ba haidi poindi mani laldu homa gi matang se ai
statement ma thokning bana tu mai am je thokni gi da thok tre through your channel Okay. mai se ai na ya da badan na tana akoi unity and integrity of India singna bagi anauba Bharatiya Nyaya Sanhita da ama yauri ba ko adu rabodi madu ai na unity to integrity bu madu insight toraga mayam da toraga sinar bordi maji legally ma punish to godam ne ba aduga mana hairip se unity integrity da thugai bebu Bangladesh ka Islam chatpa Myanmar ga Buddhist chatpa ga Hindu chatpani Hindu da base to hai tare India ga ahum sida Christian state ma chaba chumbagi naga akhoi ge kuki jogi kano ma nationhood maroi beti nan akhoi akhang makhara wala chuna naga gi matou tamimni moi unique history gan to budi mongda akhoi kuki jo taba mayam che masi gi nation state ma chamna the country ma Right. nation state ma lingba haibina ba adu haibi yabro adu haibi yaldi kano baude haibi akhoi ning tangge Manipuri amon akhoi ning tamma pami sovereign state ma pami haibisi yae ba ko sima sunga si hara mega lo na yae ba antana les ai no kholai paidana lal horu bana tardi adu yae ba aduga ma di adu na te ba marachi thugai raga tauge si chief minister ne ba hairib do Right. adu America da na ba chalaga hairu dib do ni maram du da Right. Rahul Gandhi na khara pen de khote parliament India se adu tu tawre Modi gi autocracy da tu tawre na America da Britain da khara hairu di parliament da ningi smriti irani ga du na ma nang apology to Hailin, hom moi political gi di oire adu da lalu homana to budi home minister na kari toye ai ngasi bau yeng ni chief minister na kari toye ngarang mu de haire ye maming de pandana koi Manipur thogai ba adu ba bu khal phei maming pangidam ni na my counterpart Mizoram ge honorable haibiro honorable chief minister lalu homa kari no adu man pp statement hona bro hai dana di mai yang de mam do hai gadam ne ba aduna ma si central government na ma lok thok pa den natana ma gi government se uthai bam di thok pa ne ba ko ai khon ma du inchin begin na ti lo da chief minister amana adu hai be ya brai mi adu har di adu de khoi jo hai ra ge ne Manipur se ning tamba mama ngai ning tamam lai phak to oina na ba ai pami hai be pha be ya ga tra ya ro ya ba mana mana thugai na ba hai bu du di kan to draga kon ai chumna ning tam ning ya na ai na khanja ba sibu ai express to sibu kholai pa ra lang na hu na ta sibu ya de hai ga dro hai be ya de ba mar ma tu na hoje ki le ri ba sida khoi ge kano sida lo na ya da ba pot to ba sidi lo na thing da ne ba aduna ai na aroi be da hai ning be khoi ge government se to bona sai ge government ki responsibility se am lai khre da Right. law and order man paigadamni adu degi public order paigadamni list to sovereign of the state sovereignty not country sovereignty nataba and na share sovereignty ga hairi do Supreme Court na hairi ni state masagi sovereignty le je list to da list to the sovereignty le je unified command man adum oije mage makut ye thangbani adu sum hatang nang payo na pahen bagi wani ma ye tu na adum lokshin me yadro aduna unified command mage ni Manipur government gi chief minister honorable chief minister gi ni aduga loina na law and order man to godam ne hoji ma am che kolak lak ta de u kin ching kali ching ma am to ba daga chung khane ba mana kan to ngam da bro Manipur gi sibu mana to wasibu ya to bro ya de ma bu support to ba kang bu na ma bu lok tok pa chum de hai ba kang bu na ma na to ri ba chi di la li chonan ga le hai ram ne ba Okay. aduna adugum ba mayam si leibani na hojike hairi ba COTU gi matang ro ITL ki ro amma ki ro mai dei da sunina he mata ori di tong ne Yes. adugum podu tawre aduga amma khatan roi boi na khoi ge community amaga yamna nungsin na leibasida paumai ani ka adu tawraga lang mai amma ka ngarang okhul da tawre haibudu na maram oidana mai tei na lang mai da tawre mai tei na paumai da tawre haina lorui da bana ba ko adagi mai tei machang option na ba ama naga gunda mana phule na naga puna mana khoi de attack tawre haina lorui da bana ba simadi being a senior citizen moina
कांगलुप की ओइना तौनगुम से नागा ताबा मयाम से अखोगी नि मैते सी नागा मरक्ता लेबिसु मैते नि अखोगी लम पुनमक से चिंगी तमगी लम पुनमक से मणिपुर की नि मणिपुरी अखोगी पुलप की नाबा तोखाई ना राज की रम आइगी रम तोमी की रम अथौबी की रम हाइबा लेते बा अदो सिमखै से अखोना लेबनी अखोई लेकाई नि सिमखै ना नंगी लेकाई नि हाइबदुना अमनी को अदुना अखोई अमत्तो ओइना नुंसी चानना जातीय कुंथ्रा मरी मंगा से लाइमिनसी मरु ओइना अखोइना बिलोंग तोरिबा मैते से असिन पुक्चेल साउथोगा इचिलनाउ माम इचाइनाउ माम से कोन कोनचिन मेनगदबनी ओके पुक्चेल चाउथोपगी कैनसु वाखलोनसु लेबा मथौता हैबो हम थंबिरिसे अथौबदन लाचम अथौबंग साइगी पंजगी वहमत्र लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लिकेशन ना कोई लियांगमाई नागा काउंसिल की चेरोल से द पली वफम से द हाइबसी द कोटू हु नाउ क्लेम लार्ज पोर्शंस of land in the district has gained significant influence not through historical or cultural ties but through illegal immigration of people from Myanmar over the past several decades. And how kiba taraga nipan helakpasi illegal immigration ki wapum se and before that adudum higher galabane Manipur illegal immigration ki problem chaun lere khungang mayam paithore have you hom na chingba adubu hojikti mapum maduda खुंदारगा लेपा कोई लमदम से इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी लियांगमई की माइकेदगी हाई रिपोर्ट से मेक सेंगना ची मोइना प्रेसिडेंट थाबा ची मद यावरब ने हेतरे अदु इतारगदी सोय एरिया सिदा कोटू से सोयदा फजना सिदा तुम पले हेतर कोटू से सिग्निफिकेंस मागी गेन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थ्रू इलीगल इमिग्रेशन न पले तो दैट कोटू मींस इलीगल इमिग्रेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन अमगी अमनी हाइबगी मोंगदा हाई रे हेतर सिददी अदुना समायना याम चाउना पल्ले कोटू की मागी रेलेवेंसी हिस्टोरिकल अमदी कल्चरल टाई दिगे हरपनते माजरे थ्रू इलीगल इमिग्रेशन थोलपनी अदुगी खुदांग द माना सिग्निफिकेंस फंगमनी है बगी वखम सिसुला है इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम एंड आल्सो दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द स्टेट है बगी वखम सु थमय तरे अदुना हाई रिप्रेजेंसिंग असि हांदि सु तुम हायर गदि लाकमनी हाना ताबी दबनी अदु अतोप कम्युनिटी अमनसु हुजिक हायर है बितारे अदुना सो एरिया सिदा कमायनी यंगे कोटू की सिग्निफिकेंस लई है से मासी सिग्निफिकेंट ओइना है हाई गदुरिब्रा नत्रगा insignificantly significant नत्रगा significantly insignificant कमाई यंग भी अरे साहब अमा होदाई हाइजबतो मणिपुर ददी ख्वाइदगी मिनम चाउबा लुप हाइरगदी कोटू गई आईटीएलएफ कन ओइरे हाइसे मोस्ट डिसीविंग ग्रुप से मोयनी न ओइरे मोयनी थोली ममिंग सिना मोयना रिप्रेजेंट सुदौ तोबा यादबा पोरम द ओइरबन अदुगा हजिक ल्याङमै दागा काउंसिल ना मोयगी रिप्रेजेंटेशन दा पलेबा सिगी पॉइंट सिंग से it's not just it's not just a rhetoric, right? It is a proven fact. Proven fact say Liangmai Naga council la proof to monte state has already proven it, right? How many unrecognized villages? 994 natro, yes, identify to risa Kangpopi itself to kaya no hari ba poaching si makoina encroach to mi ba koi reserve forest area da protected forest area da Kobrugi hill range da moina pi ba destruction si kaya yam no then sigi national highway sida tawriba extortion si pura regulate tawroga legitimize tawroga mani ke no asida leiriba station tawriba security personnel mayam kain tawdan leirabani ana hariba sigi proven facts hai masi india government gi maigei dagi su hari po se kain tawdan leibaje koina hana dagi koi hanjan haire hojik tawriba se despite so sigi illegal loiba illegitimate oiba makoi gi existence koi miyam na indigenous people sina loina khangaga su india government na makoi si weaponized tawraga chin kuki armed narco terrorist group si weaponized tawraga against naga and meitei insurgents weaponized tawraga moi si sinnaraga leire proxy war am chathare masina maram oiraga indigenous people singi welfare gi or moi gi life and security makoi gi kahetare resources se lei jaga to moi gi security ki kari gi poche loina compromise to thokre chumnagi counter insurgency du ka yengaga india government na aikoi si completely chin kuki armed terrorist group ta weaponized toroga aikoi si oppress toroga thame aikoi si exploitation chathare haibisne ba sigi pochina to aikoi na su ada aina UN chala lawise du natro Manipur is one of the oldest civilization in Southeast Asia adu today we are at the brink of extinction because of the government of India's weaponizing of immigrant armed forces mercenary groups mercenary ne se khang le natro jeda regi chairman adagi nangi PS hockey KNO gi president moi myam se no mapani changal settle to atani loi proof to le ramne
sigi mayam si later pho the thabak si tawdrabani na id huzik now that Liangmai Naga Council la su officially masi acknowledge tawna thokpiram ni na I think we should file a joint petition Right. Supreme Court ta Liangmai ga ekhoi pullaga ne we should file a joint petition against those groups aduga India government ki dung proxy policies ya masi expose tawdabi aroi masi defeat tawdabi aroi through the court of law makoi gi on leisure ba koi gi lebak si ki constitution ji kutang da akoi gi leibal law ji kutang da indigenous people singi rights hai masi assert tawdabi sunga ya roi Okay. aduna immigrant right na indigenous people ki right tagi hena maru oi when it comes to the India ki national security policy da hairagadi we rather India constitution na koi kanbira kani ngakpi rakani na koi na thajaraga hindu se kamaina no akhoi gi damta thare ine na akhoi gi boundary ngak na na thara khiba sam rifle to fail oi na open border oi thamiji kai gi no DGAR masana retire to kanda akhoi ngam gidre na man interview sa da ma confess to thome border jinga akhoi ngam de na adu ta di akhoi na suk sangba India the merged tawra matung dagi 75 years hena India na akhoi India ki constitution na akhoi ki life and property and security akhoi ki way of life si indigenous people singi kind of life si India ki constitution na secure to hiraga akhoi si ngakpi senbiraga chakhol hangani haibodo madu constitution na akhoi si guarantee tawdra haibagi akhoi da doubt me am sawna la adu masi we should fight to the court of law India ki constitution akhoi thengnabam thoeba and madu tawna initiatives ai Liangmai gi sinau tanaraga we will try and do something Right, right. Okay, aduna illegal immigration ki problem is a reality masi akhoi hanadagi khundam minarakpa mayam sing asi akhoi masen gi marakta pungpu da phuna ba punga da khana ba adu makal gi history nate adu makal gi legacy nate this is not ethnic violence adu ethnic violence ki legacy label lama masunati yam nungsi sana na ethnic harmony when lerakpa state am khangni adu hojikti illegal immigration si number moraga yes if somebody has some notion that this is a legacy problem, this is a historical problem, then that history and that legacy is created by illegal immigration. Maduna marmaraga demographic imbalance torpa, economic imbalance torpa, political power that tasal lak padagi. So mo problem mayam se thok tananga sidi May 3rd se tholok pana have serialized to matak if there is any legacy or historical problem. On that note ngasi under the Manipur files ki edition se matang chori sinjar ngasi edition se mapung phan bi damakta panelist ong paros dam kan thas punuk cheri appreciate your joining luna ne yengir popon amra sungan si edition se karam to bibuge SKTV Manipur ki tongan ba social media handle singda join to birga comment amdi feedback thabir piagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Rundhom signing off. Kurumjari.